wazalendo wenyewe wanakanyanga hapa kwetu Kabamba. Wako wa mingi sana vraiment. Convaincu. Quoi convaincu va toquer va soutenir position hapa. Au moins va avancer. Va avancer pour les ngambo za. Va avancer ngambo so waze kwa uti. Kashaje ungana. Donc on a avancé directement direction Kashiki. Wanaenda Kashiki. Bon, mimi nawaambia kutia position hapa ni danger kwa hospital. Ewa panike huko ni danger. One watu mbalabala. Watu biko mbio. Watu biko mbio mu centre ya Kavumu. Hapa ni mu centre ya Kavumu. Watu make panike. Wanafunzi wanatoka kwa masomo. Abasome juu ya security. Ona mu centre parking ya magari. Magari zote hakuna hata gari moja mu centre ya Kavumu. Magari zilikuwa mparkinge zote wanazirusha wanaenda waka malupango. Ase Katana vitu vinakia nguvu Katana. Msantre watu washakuwa mbio. Watu biko mbio kila mtu akimbia. Kwa tafuta njia yake. Ndio ile. Hapana wakimbia hata wanafunzi. Voilà la situation sur l'artère principale de la route aéroport de Kavumu jusqu'à Miti. Ce sont ces enfants qui viennent du lycée du 20 mètres, une école catholique. Et voilà, la situation vraiment est très compliquée à ce moment. Voilà, un bienfaiteur vient de leur venir au secours avec son camion. Voilà ses élèves, ses écoliers. Voilà, c'est très compliqué. Moi, je suis à Katana. Aster, je suis à Katana. Hakuna ta mtu mweko na pita mbalabala isipokuwa bazalendo tu ndio wanakamata tu nani disposition ya centre ya Katana. Mule wanasema vile kabisa, anasema bongo sana. Si hapa hakuna kutoka. Njia message inaingia mbalabala tu, Katana yote hakuna mtu na watu tushakimbia. Banatuambia kabisa donc leo moto egale moto. Mwanasema vile anasema bongo.